Baik. Bila kita dah baca selawat Ibrahimiyah, kita doa selepas daripada tasyahud akhir. Katanya arafta fima madha anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ruknun fil jalsati tasyahud al-akhirah. Dia kata engkau telah tahu sebelum daripada ini, sesungguhnya selawat ke atas nabi ini rukun dalam duduk tasyahud yang terakhir. Wa yata'adda rukun bi ayyi sighatin min as-salati 'ala an-nabi. Terlaksananya rukun ni kita selawat dengan apa jenis selawat pun. Allahumma salli ala Muhammad. Cukuplah tu. Tak payahlah kita nak dapatkan rukun tu kena baca yang lain-lain. Tapi nak dapatkan sunnah baca yang tu. Wa ala ali Muhammad. Okey? Baik. Amma ikhtiyaru salawat al-Ibrahimiyah wa qad madha dhikru nassiha fa sunnah. Adapun selawat Ibrahimiyah ni sunnah. Summa fa idza atammaha yusannu ay yasta'idha min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min 'adzabi wa ay yad'u li nafsihi bima syaa' ala an la yutilu dhalika qadra qira'ati at-tashahhud was salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata disunatkan juga apabila setelah diselesaikan tasyahud selawat Ibrahimiyah itu, disunatkan untuk dia minta perlindungan daripada 4 perkara. Daripada azab kubur, daripada azab Jahannam, daripada fitnah Masih Ad-Dajjal, daripada fitnah hidup dan mati. 4 perkara ni disunatkan untuk kita minta perlindungan dengan Allah daripada benda-benda tu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. 4 benda ni Nabi suruh kita doa. Kemudian kita doalah apa yang kita nak. Cuma dia kata seeloknya jangan doa tu lebih panjang daripada kadar tasyahud. Kan kita baca tasyahud tu katalah 3 minit kan. So doa tu pun jangan sepanjang itulah. Sekadar saja. Itu kalau kita salat berjamaah lah. Tapi kalau kita ada hajat yang panjang, tidak mengapa, kita boleh panjangkan. Kalau kita salat seorang-seorang lah. Sebab kalau kita salat berimam ni 2 jam kat situ jenuh juga orang. 2 jam doa, janganlah. Affattanun anta ya Muaz, kata Nabi marah pada Muaz sebab solat lama. Adakah engkau ini membawa fitnah dalam agama wahai Muaz? Jadi Nabi marah. So bila kita jadi imam, kita mudahkan urusan orang. Terutamanya bila mana kita solat di tempat-tempat yang orang bermusafir. Kita mudahkan urusan orang. Solat tu jangan panjang sangat. Oh ini dia baru jadi imam, orang pun tolak dia. Okey, solat hari tak pernah jadi imam. Baqarah 1 round. Orang nak pergi musafir kan. Dia Baqarah 1 round. 1 rakaat. 1 rakaat kedua Yasin pula. Khusyuk sungguh. Janganlah. Kita memberi fitnah pada agama. Bolehkah saya baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik selepas tahiyat akhir sebelum salam? Boleh? Kalau orang tanya tempat yang baik kita baca doa dalam sembahyang, ialah di dalam sujud dan sebelum salam. Boleh kita baca doa akhirat dan doa dunia? Boleh. Duniawi boleh, ukhrawi pun boleh. Cuma afdal jangan kita tinggal doa yang bangsa akhirat di dalam solat. Jadi di antara doa dia kata saya nak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh. Mu nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Cuma apa yang datang di dalam hadis, doa itu afdal. Doa yang tak datang di dalam hadis, doa itu harus. Macam orang tanya lah, apa hukum baca Yasin malam Jumaat? 2 jawapan. Baca Yasin sunat, baca Yasin malam Jumaat harus. Jelas lagi. Baca Yasin sunat, baca Yasin malam Jumaat harus. Comel loten selalu. Tak. Jadi apa makna Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku ala zikrika, atas berzikir. Kalau mu tak tolong, aku tak dapat berzikirkanmu. Wa syukrika, dan tolonglah aku supaya aku mensyukurimu. Wa husni ibadatika, dan tolong aku supaya aku dapat elokkan ibadat aku kepadamu. Kerana kalau Allah tak tolong, ibadat kita jadi cincai, jadi caca merbah, jadi bahan gambang kali. Ibadat kau tapi bahan gambang.
tak dapat pertolongan Allah. Tak. Yang sebetulnya kita orang beriman, naklah kita upgrade setiap hari ibadat kita. Upgrade ni bukan tambah lebih daripada menambah kuantiti, tapi penambah baikan. Benda yang sama penambah baikan. Okey, biar ada dalam hidup kita. Okey. Mana hari ini Fatihah kita biarlah lebih baik daripada kemarin. Hari ini rokok kita biarlah lebih tamakninah daripada kemarin. Itu panggil perjuangan untuk tahsin ibadah, mengelokkan ibadah, akan diberi pahala di akhirat. Apa dia bacaan yang dibaca sebelum bagi salam? Sebenarnya kita sebelum beri salam, kita boleh doa apa saja. Kan? Summa du'u ma badal. Kemudian kamu doa apa yang dia nak doa, ataupun summa yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'. Kemudian dia doa apa saja yang dia kendaki. Kalau sebahagian para ulama seperti Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dan lainnya, mereka menyatakan kalau dia sebut adbarus salah, di penghujung solat, kalau dia ajar doa, Nabi ajar doa penghujung solat, maksudnya sebelum salam. Kalau dia ajar wirid di penghujung solat, maksudnya selepas salam. Tapi di sana ada riwayat-riwayat yang Nabi SAW memang baca jelas, ataupun Nabi diriwayatkan baca sebelum salam. Seperti hak tuan-tuan baca hadis Abu Hurairah lah, yang Nabi SAW kata, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Apabila kamu tasyahud, kamu minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada 4 benda. Apa dia tu? Yaqul Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minal jahannam wa min adzabil qabr, daripada jahannam, dari azab qabr, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 benda ni. Ada juga, maksudnya bukan 4 ni saja kita boleh minta yang lain, tapi yang ni yang antara yang Nabi sebut. Ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW, Ali kata, Nabi ajak benda bacaan dalam solat ni sebelum bagi salam, summa yakun min akhiri ma yaqul baina tasyahudi wa taslim. Kemudian yang paling akhir antara tasyahud, orang Melayu kita panggil apa? Tahiyat. Tasyahud dan taslim, sebelum memberi salam apa baca? Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma ghafiri ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunlah aku apa yang dahulu yang aku buat, yang mana terlewat daripada aku buat daripada dosa. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, apa yang aku buat terbuka, apa yang aku sembunyikan. Wa ma asraftu, apa yang aku melampau dalam kesalahanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ampunlah apa saja yang kau tahulah dosaku. Habis tu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang muqaddam, yang awal, dan engkaulah yang akhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Minta. Kita semua pendosa, tuan-tuan. Kita semua buat dosa. Kecil dengan besar, orang tahu dengan tidak. Tetapi istighfar dan memohon ampun daripada Allah meringankan bebanan dosa. Sebahagian kita tak tahu apa yang membebani hidup kita ni. Dosa kita. Walaupun banyak mana dosa kita, tapi kalau kita selalu mohon keampunan, semayang tak nak bagi salam minta ampun, antara 2 sujud pun Rabbi ghafirli, kita minta ampun. Takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku bagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi lepas bagi salam tu,
banyaklah kita dah minta ampun, harap-harap dia ampunlah kita. Kita ni semua benda, nasi, pakaian, baju ni kita perlu sementara ya tuan-tuan. Yang kita perlu selama-lamanya ialah keampunan Allah, supaya dia ampun kita. Baik, apakah waktu-waktu yang sangat bagus berdoa? Nombor satu sekali kata ulama, setiap akhir salat, iaitu sebelum memberi salam. Tadi kita sembahyang subuh, baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum beri salam itu adalah sangat mustajab berdoa. Jaufal lailil akhir wa duburis salawatil maktubat. Ketika Abu Umamah Al-Bahili, dia cerita ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasul, masa bilakah Tuhan paling dengar doa seorang hambanya? Jaufal lailil akhir wa duburis salawatil maktubat. Doa yang dibacakan di tengah malam dan yang dibacakan di akhir solat fardu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Para ulama ada khilaf lah tentang yang dimaksudkan perkataan duburas salawati. Apakah yang dimaksudkan duburas salawati ini? Tapi umumnya mereka bahas adakah sebelum salam ataupun selepas salam. Kita pun bacalah perbahasannya, didapati ramai yang mengatakan sebelum salam. Jadi kita lepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum beri salam bacalah dulu apa doa-doa. Soalannya, nak baca doa apa? Doa lulus SPM, doa minta lulus beli tanah? Tak. Doanya adalah sabit dengan panduan hadis, Nabi suruh doa minta lindung dari fitnah Dajjal. Artinya ada doa spesifik. Boleh nak doa benda lain, tapi kita ittiba' sunnah. Ikut sunnahnya, Nabi doa minta jauh daripada Dajjal. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dan juga ada juga Nasa'i, semua ambil daripada Aisyah. Aisyah cerita, tak tinggal baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, jauhkan aku daripada siksa kubur dan juga fitnah Dajjal, fitnah Masih ad-Dajjal. Sama juga dalam hadis daripada Abu Hurairah, juga benda yang sama. Nabi doa minta jauh daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Begitu mustahaknya membacakan doa ini, terkenallah ada satu orang tokoh ini dalam Sahih Muslim, bab al-masajid wa mawadi'us salah, bab at-ta'awuz min azabil qabri wa min azabi jahannam. Imam Nawawi juga ada syarahkan satu peristiwa pernah berlaku kepada Imam Tawus. Imam Tawus ni salah seorang daripada tokoh tabi'in yang terkenal. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah bertemu dengan 50 sahabat Nabi. Jadi dia berguru dengan sahabat-sahabat Nabi. Terkenal di dalam sejarah orang yang buat haji sebanyak 40 kali. Dan dia rasa semua hajinya tu tak dapat haji mabrur pun. Dia ni tawaduk sungguh lah. Kita baru pergi haji sekali rasa masuk surga dah. Dia 40 kali pergi haji. Dia rasa Allah jauh lagi. Dia orang tawaduk. Dan dia antara orang yang terkenal mustajab doanya. Kata Ibn Uyainah ada 3 orang yang menjauhi penguasa dan sangat mustajab doanya. Salah seorangnya adalah Tawus. Ada lagi As-Sawri dan ramai lagi lah. Mereka ni menjauhi penguasa, jenis tak mengikut orang besar. Dia tasawuf sikit lah. Jadi Imam Tawus ni, dia anak dia kalau lepas semayang, dia akan tanya anak dia, awak baca tak tadi dalam tahiyat doa jauh pada Dajjal? Oh lupa ayah. Lupa, ulang balik semayang. Dia suruh ulang balik semayang, bukan lupa baca Fatihah. Lupa baca doa minta jauh daripada Dajjal. Apa sebab? Kerana fitnah ataupun cubaan yang ditimbulkan oleh Dajjal nanti adalah seberat-berat ujian yang akan kita hadapi. Paling berat ujian. Tak dapat digambarkan sehingga Nabi suruh doa.
ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada satu makhluk pun sejak diciptakan Adam sampailah kiamat yang fitnahnya lebih teruk daripada Dajjal. Ni hadis riwayat Muslim. Ini dah banyak sangat Nabi beri amaran pada kita. Hati-hatilah dengan kedatangan Dajjal. Caranya adalah mesti baca doa jauh daripada fitnah Dajjal. Malam ni satu tajuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah daripada tempat itu, iaitulah neraka. Selepas baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berapa orang baca tadi mayang Isya lepas tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid? Doa itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling celaka dan paling rugi, paling menyakitkan untuk seseorang duduk walaupun sehari, sebab sehari menyamai dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat nak habis sehari itu sama dengan 1000 tahun. Nak habis sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Kita merdeka 60 pun berasa lama dah. Merdeka 60 pun berasa lama dah. Duduk di akhirat sehari di akhirat sama dengan panjang di dunia ni 1000 tahun. Tuan-tuan bayangkan apabila Allah menentukan kepada seseorang, contoh habis ditimbang amalannya, lalu Allah Ta'ala pun kata, kamu ahli neraka, kamu duduk sehari saja. Kita kata lega sehari. Bukan boleh lega lagi, sebab sehari di sana sama dengan 1000. Allah bukan menyuruh kita duduk di tengah padang pasir 1000 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pesalah dan pendosa untuk duduk di dalam neraka wal-iyadzu billah selama 1000 tahun kalau sehari. Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mulai esok setiap kali solat lepas tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka Jahannam.